بهتر لسر وان خالین جاودیری کو امریکا ل کوبانی و گریسپی آوا کرنا کو دروژن بیدا ویل دورین دنین کردی دیسان آوا بکن ام بهتر لسر راوسن مم بانداری جدان علی اندام سرکرداتیا تفکر چاکسازیا کرد سوریه هروا اندام نونراتیا نه کسی لهریما کردستان گریال استودیو ارکی ممسطب خیراتی افدامات باش آوا کرنا پنج خالین جاودیری جالی ارتش امریکی ول گریسپی و کوبانی چواته دد بدمیده اما روشا سوري بتبعي جهه مطرسيه الجم سوريا حما يعني امجي دفرين كردي وكردستان سوريا دولتين دستوردان تذكرنا زيدي دولتك روسيا هيا تركيا هيا تركيا زيدي جيكي داغير جيكيريا وبنافي سوباي ازات وخلتيرا درباس كرنا ودبن ريفابريا واده ودبن هيزيوانات او اداره دكن ادنجي هاد روجلاتي فرات ونافليت كن باكوري سوريا او خاكا كردستان كردستان سوريا بل هناك درحتيك لجعدا كردي شيت كي وقته هيزن بياني دبينن الدفر خو وبتايبتي جي امريكان او دفر دبن دستلاتا تدبينك يعني وجهد الرحتي نانا ازنابي نانا امريكا خالم نانا بكل سرتباهيا سينوري كردستان سوري بتركيا نانا ازوك خندنا سياسي ازوك كس نابينم بفيرانجيا شما جعدا كردي اشترى بيجم هناك درحتي الجم تشي دبي انه هيزن بياني يقول في دربن معناوي امكان يعني شي احتمال ايريشا كيم دبي احتمال وەک چاوە العفرینێ چێ بوو وەکە جەرابس دەرنەدیتکێ چێ بوو لێ دەرێ کێم دکێ تورکیا نکارێ بێ پلانەکە ناودەولەتی و هەرێمی مترێکێژی دەرباسی ناو عەردێ ji dervey sînorê xwe bibêyanî. Hebûna hêzên Amerîkana û nuqatê ew wek Erebî dibêjin muraqebe û çavdêriyê li ser sînor bi taybetî hinekî ez dîsa dibêjim bi aliyê derrehetiyê çêdikê. Ême ez tirsim tiştekî dî hebe. Çi hebe؟ يعني امريكان برجوندي خد باريزي امريكان امجبير نكن او تركيا دناف حلفكي او اطلسي دنا حلف ناتو دنا برجوندي حلف ناتو واندامي وينا بهفدورا بقلكي مصطرن جباراستنا ملتكي الدركي وعد دابن جهة بيمانكي انه هيزن جكداري بيادي بكارتينن وكو بامريكانا جي حتاني انها تشت سوزي قودانا هيز لشكري اي بيادي انه اموانا بهفرا كاردكن اموات باريزن اموات بالبشتن ودعم دكن دروي داعش تو بس باشا چرا ده اف برجواندیا دورین کردی ده اف خالین ادبجم توزكي كاتي مؤقت دل رحديكي ان مطرسيه كيم دكي لسر جعدا كردي انه نها بلز تركيا ايريشناكي لي تشتاقو ام جيب الطرس وكور ودور اغو بلان دناف امريكان وتركيا دهبن ج منطقيرا وام نزان تشيش دفريرا جواهري مارا مثلا انها تشتن درد كفن دبيجن سوبايكي تشي دبي هناك تسريبات هنا سوبايكي نشتماني تشي دكن جدفري في منطقيرة باريكاريا امريكان وتركيا يعني بلانك نافوا دهيا هيزي عربي وهيزي غيري وانا دريا اوبوزيسيونيرا جو في دفري بريفا ببن جبديلا جو مطرسيه تركا واي نتوي واي نظام شو امن القوميه وينا قد بيجي وامريكان جي قلق الجمهوريه تشيد بانه بلاني ويناد الشرق الاوسط دو سوريا وعراق دا بسرنا كفن هاجر تركيا ناري كاربي بيرا تركيا نابي اري كاربيرا جو هيزكا تشكداري لشكري لسر خاكا سرسينوري وينابي او دبيجي مطرسيه وخطر تشكلين لسروانا او هيزا انج چکدارین لشکری کو امریکا دخوازه کو دروز بکه او تو باز دکه ها امریکا چکدارین سوریا دموکراتیک آماده دکه لګوري نوچین روجین داویده بلاف بین کو دخوازه ارتشک نشتیمانی دروز بکه کراسکی عربی لی بکه چکدارین پیادین دناو ده
جناف ببه جناف وان دکیم بکه و پیشکشی امریکا پیشکشی ترکیه و پیشکشی هزین نافدولتی بکه که اب هزا هاوی ببن بنمایی که نشتیمانی شد بجه اگر هیک و چکدار سوریه دموکراتیک ببنه بنمایا اما ارتشک نشتیمانی دوی روشه ده پرسک خو فرض دکه درد کوي او پرس انه افقاس قربانی هزا چکدار پیاده گودان المنبه جول دیرا زوره و لرقای و حتی نها بردوامن بو چبو بله خورتين كرد وكتشين كرد رحي خوا وجاني خوا جان فداد كن جبو دفري عربيرا وتاليجي بلان هبي قورن في دفري سوبايكي عربي كراسي بهتر عربي لبي بلكي اندامنا كرد ناف دهبن بس دي سوي نبنا بي كردابي وكتشاوا بيادي نها هيزاويا چكداري كاردكي نبنا بي كردا هاگر درياوي ناربي وديسا نبنا بي كردابي يعني اما ام تشتي جوجت ترسهن وتشتي جوجركا دل راحتي الجم ملتي ما يانجي راحتك يانجي قال لك يدخل قلق ده وما ترسيه ده انه دا خوازا كرد تشيا ده ما في كرد في دري ده بيكتير هاجر ام نجهنا وينا كزار يعني هاجر ام نجهنا فينا زكاكي زيد ام نجهنا فينا ام خوشاش دکن چه قاس قربانیه ام بدن هگر بر ما في مدى به کسک پوشمان نابي وكسك نابي جي چما وكسك پرساش تناكي بس تهاري قربانية بدي وتآماده بيقول حمد فروخاكي جدر في كردستان سوريا قربانيات برده بدي وتاليجي توري وكا عرب بيجن جمول الدركبه بنوك وبيتشتك حصتها كتاتي ده تنبيج بوي تشت واقص قربانيات او قربانين كردين كو بلشكريا نجار بهر اوايكي بدستي چكدارين پیادي بنا قرباني تدبينك وبيواتبو ابد تشتكي نتوا كرد تيدا تنه نتوا كرد برجواندی پارتیتیه تیده هنه وک پاکاکی و شاقیوه پیادل هندروی سوریا برجواندی کرد تیده تنه گنجوه کچیوینا ورنا کشتن لمن بجل دیرا زوره و لرقای هیچ برجواندی نتوا کرد تیده تنه سود جه تنه خسار جه هیا برواجی وی جبادیرا گو سود جه هبه خسار جه هیا خساره وی چیه از آن هشتر بی ام چی جه خسرن خلق دفری اي من بجو اي رقا و اي ديرا زوري دبنا دجمنه كردا اف هزال چكداريش لشكري تين هاتنا نفيساند تومار كرن انه افا كردن نفوس اخو هويه اخو ظاهري كردا وك لوجو كرديتيه على اساس يعني بل دبنا دجمنه كرداي بيشروجي ام دجمنه الخزيدت كن جبديلا جو انهات هر دفاع دبر برفانيه دبر يكي دبكي وقربانيه بدي دوفرا ببي دوستي استراتيجي والروجه دريج والديروك اذا محتاجي ويبي الكيلكا تبسك الكيلكا ما في تبسكني مشكله نينا انا قربانيات دي بس برافاجي ويت تكيدش من اخوا خساره مزند فرده ياد بيش وقت تدبينا تدبيجك و چند سالن بوريدك و قصده بناو پیاده باند دکر لوگوی کردی سر بو بناو کردان شر دورن عربي دکر او لوگو كردي سر خداننيا بس خصوم ودجمنه كردا خصوم و دجمنه کردا دبیجن اف هزی کردینا و توازن بشکی ج سوریا پارچه بکن و دولتک کردی دامزرینن پیاده بحمه لوگو خوا بنافروکا وینا باللودوان خوا بتصريح خوا بداخيانيه خوا بحمه تشتي خوا دخوازي خوا اثبات بكيج في قص جهاني كسي جهانيرا وجهاز الناف دولتي وهرميرا انه تشتكي مونه توا كل بهبرتنيه ام نجبو كرديتيتكن ام جبو برجوانديا الامه الديمقراطيه وبراتيا جلاندكن امه ديمقراطيه وبراتيا جلان تشتك تايبت منديا نتوا كرتيدتنه الفيد باش لغور تخمينات انا كسي دفي قناق دفي شبكه دفي شغافي باجا برامبر في بروجا امريكي اما البرامبر ام اعتبار ام ند استاغو كاربن يعني تشتكي بكن دجي امريكانا فلاني امريكانا تشبن الشرق الاوسط دا سوريا دي بتايبتي باعتبار انها ساحه قرمه وملعب كار السرد بي تش سري وينا دبي تش بلان داني بي وبي سري يعني اما امكارن وك انجمان الاجتماعيه كردي وكغو امل سرد مشن تسيتش البيشيا ما هنا سركنا يكجي شركات ياما جي سوريا ام بمين صور
ji hemû cîhanê re û ji hemû milletê Sûrî re em isbat bikin û em şîrîkatiya Sûrî dixwazin û divê em bimênin şîrîk tê de. Ev e yek. Ya di duwa care destûra got çê dibe tê danîn ser yanî komît çê dibin ji bo destûreka Sûriya nû ji Sûriya nû re. Destûreka nû ji Sûriya nû re. Divê mafê me tê de destnîşan bibin bi hinek xal taybetmendiya me ya netewî tê de destnîşan û diyar bibe mafê me were parastî. Ya sêya careseriya qediya Kurdî di Sûriya de li gor uhûd û mewasîqê dewlî. Ev nerîna me ye. Sûriyek demokrat pirnetew tê de ne, pir ol tê de ne, divê hemû şîrîk bin tê de, hemû di sê tişta de ev ne tespît be. Şeraket, tewazun û tewafuk. Em ser vê babetê kar dikin. Em hêzê çekdar û leşkerî destê me de tune ne pêşmergê roj hene, niha nebûye wextê wane kesî rê nedaye planê navdewletî û herêmî çê nebûne peyedê bilmirsad disekine çê nabe tiştek bi navê Kurdîtiyê derbasî deverê Kurdî bibe, derbasî herêmê Kurdî bibe. Taybetî jî leşkerê roj qebûl nake. Hewlkirin derbarê derbaskirina leşkerê roj? Derêkeftina di hokê de ev diyar e, destnîşan e. Sê xala îtîfaq kirine li ser sê xala. Yek jê merceya Kurdî, lêvegera Kurdî çê bibe, ya di duwa rêveberî bêçawa rengê wê şêweyê guhartinê tiştê guhana em çawa bikine yek û rêveberîka Kurdî çê bikin. As sêya hêza çekdarî ê guhane li her du tarafa li encumena Kurdî û li cem peyedê her duwa bikine yek bi qiyadek müşterek. Qiyadek müşterek, joreka müşterek a got rêveberiya wane bibe yek qiyade be lê çi hêzê hene li viyalî û viyalî bigine hevdû mil bi mil bi hev re kar bikin. Baş tamam usta. Yani nihal gur ku kêşeyan jî hevkêşeya li ser xakî eger heye ku peyedê û bi çekdarên xwe ve jî êdî nemînin bihelin. Hûn wekû ene kesê hûn ê bikarin ku leşkerê roj amade bikin ku derbas bikin bidin qebûlkirin. Eger peyedê nema dema ku tu dibêje peyedê nahêle. Peyedê bi vî awayî namîne kur van rênmayên Bêgoman milletê Kurd tevgera siyasî planê wê ne û daxwazê wê evin bi vî rengîne. Ême ne nemana peyedê daxwaza me ye an jî armanca me ye ebeden bêne. Peyedeya siyasî partîka siyasî kar bike ama partîka got rengê 4 salê derbas bûyî desthilata wê ne bi qirêj û gemar û gelekî bi tundî bi tevgera siyasî re bi cada Kurdî re bi milletê Kurd re muamela wê ne bi şêweyê gotkirî erqa milletê Kurd jê çû erqa tevgera siyasî jê çû. Ême em nabînin ebeden wê valayî çêbêl devera Kurdî leşkerê roj amade û hazir e xort û gencên Kurd amade ne û hazirin û xitiyar û weke kesê hey di herêmên Kurdî de hemû amade ne goraj li tivinga xwe berevaniyê di ber devera xwe de bikin heger tadayî çêbû. Em hiç qebûl nakin û em nabînin dirist û baş bercewendiyê Kurd de got em her li deverê erebî şer bikin û xwe bidine kuştin û qurbaniya bidin deverê we de. Başa eger em vegerin li ser xalên çavdêriyê ku Amerîka ava kirine û dixwazin rojên bê de tevahiya deverên Kurdî wan xalê xwe ava bike dûrbûn siyasî din jî hene ku eger heye Amerîka bi avakirina van xalên xwe rêj ji bo rejîma Esed jî dibire ku êdî ev dever qedeğeya li ser rejîma Esed ku bi nemaya dabeşkirina paşeroja Sûrî dabeşkirinê ji Sûriyaya paşeroja. Êma Sûriya bimêne ser hevdû û desthilateke demokrat çê bibe, federal, itîhadî bê, berlemanî bê, ême kêşa me tê de mişkile nîne. Em mafê xwe tê de bibînin, em azadiya xwe tê de eger he ev xalên hev bibine bi nemaya federaliyê. Ev yek. Heger bibe bi nemaya federaliyê em tiştekî durist û baş dibînin. Heger Sûriya parçe bû, em bi destê xwe nikarin Sûriya parçekin. Dewletên zilhêz û ê mezin û ê destwerdanê dikin. Amerîkan û Rûsya û Tirk û Îran û ewna belkî karibin parçe bikin. Di parçebûna Tirkiya de Sûriya de jî ême em weka Kurd dijîtiya wê nikarin bikin. Em nikarin di royê wê de bisekinin. Em di herêmê xwe de ne. Kurd di herêmê Kurdî de ne. Rêveberiya wê ne bi çi şêweyî Sûriya çê bibe were damezrandin heger yek parçe jî bê civê cihê me tê de diyar û xuya bê û destnîşa bê mafê me heger parçe jî bibe em di herêmê xwe de ne em ê herêmê xwe bi rêve bibin ew bikin. Bi rengê got ev dewlet bibînin
بێچاوە vê Sûriyayê bi heva girêdin ew nakin. ماوستا gelek pirs rojevê de xwe ferz dikin niha li ser xakê bi taybetî ev hemahengiya ku Amerîka bi çekdarên qesedê re dike haziriyekî dikin ji paşa rojê re baş e dûrbûna aliyê Kurdî enekesê ji vê rewşê wê çi bandorê bike li ser enekesê beş ji rewşa çekdarî dûr e wekî dît rewşa siyasî de kes ji enekesê pêve bi navê Kurda bi navê mafê Kurd bi navê daxwaza Kurdî û helwesta Kurdî ji xêrî enekesê pêve kesek di nav çareseriya navdewletî de û mêza navdewletî û civatê goçê dibin û heya tefawut bê an jî ya destûrî bê komîta destûrî bê an jî kongrê Cinêv bin an kongrê ciyê dî goçê dibin ji xêrî enekesê pêve halê hazir tevî got em dixwazin hemû hêzê siyasî êgo hene û berevaniyê diber mafê Kurd de dikin ne diber bercewendiyê partîtiyê tenê de dikin peyedê hetanî niha tiştekî Kurdî lê cem wê naveroka proja wê de tune ye partiyê din biçûk û mezin partiyê din biçûk û mezin hemû daxwazê wayê netewî hene ême em wek Encumena Kurdî hene li ser mêza navdewletî a çareseriyê ji rewşa Sûrî bi tevahî re dibînin di nav re jî qediya Kurdî bin. Spas boş roveyên te cetan Elî endamên û neratiya nekesê li Herêma Kurdistanê gotu mêvanî me. Gelek me.